제프로 버럭럭 숨속 클라요 가이토니 부스 속파요 하이퍼노 가이토 버럭노 피옥나니 라마보 로이로 그슨 어머하이 너누고 노와니 조라워 노와 노룽 스남디 히니샤카 마네 욕나니 보 부스투나이 하이퍼나 제 노와니 룽고 하파이나이 보 욕이 마노 하이퍼나 가방만 버로 하파야 위노 트이카 어머하이노 따복 봉나이 어버네 호이트 승사이마노 제 가이 지수 크리스토 파이디 히니링 토모자가 파이앙케 버럭 Kaitorbai paithago boost thumjaknai tabok lama roi dongo kaorono chungamanugo 2 Peter chapter 3 verse 6 to 7 porinai fia tui baino tui tor ma baino agini sungsar sokomojago tamoke tabuk tongmani o ha bai nokha kaitoni a kok bai no kok bai hor bai sokomojak na bagai khati jagai tongo kaitono kiriya rok boost thumjagai sokomojak nani sal ni bagai tonjago okay oro hainei sawo tui bai no tui torma bai no agini sungsar sokomojak go get agini kok bai no sungsar sokomojaka utabok same kok ne kaitono busthum nai nei o sungsano busthum nai nei kaitone kok sai dong get salsa o kok go nang nai no one jorawo tui bai busthum jaka haipano tabok sini jorawo hongke Kaitor sawo hor baisi busthum nai hnai hangke borok ni kok nake borok hamari mannai kok nai angke bus kotor mannai homani tabok bhaina kaito ni kok naya Jisu Kristo ni kok naya Bible ni kok naya angke borok busthum jagnai okay Genesis chapter 18 verse 20 tei kaisa nalainai Bible chung lukmani hake subrayong hai hnai saka Sodom ni tei Gomora ni bagai belai no kok hamya tongo borok ni sumsok belai no bangkha oro sawo Sodom bai Gomora ni rok sibaina hor bai soksajak bai mani tamani hamale borok ni sumsok belai kena bangkha hani bagai kaitor borok no borok ni waijalai mani sumsok belai kena ngma bai kaitor Sodom bai Gomora no hor ni wati warawi soksai roka abo bo kubui kabangma borok abono bisasaya haipana kubui pada oboni tama praman tong jeung nainai te kaisa Bible pornai hake subrayung Sodom bai Gomora ni sakao nokhani gendek te hor ni watei waraka te bo kamiyung rok te bebak rung rokno sokomorkha bebak borok bai baksa aroni hawo asainai bebak nono sokomor baika ke oro hor bai soksawe purat dong soklai roka nisau honi watei warawe honi horni holong kalaiwe soksai baika tabok tama tongsi o Sodom Gomora wo mungsa krikya angke tama abo hor khaja thapla ke o sohor khaja manka omaike manka ya archaeologist ha khuri nai tuk nai rok omaike manka tama borok manmani aro ni emon murti takjak rok bo sitra kabak laijak ama waija laijak oma hairok mangna okay obono proman je obo soksajak mani okay obo soksajak mani tabokbo aro thangai bahaike o hor khakha tabokbo thapla belai rija ha bisingo thapla rijama khuriman ko ha khurnai rok ha khurinai tuknai rok ke bosimiya o hor ni kothor hake kalaiei kharmani abobo manjago abona ang video kisa nugnai naidi borok tabo o jagao Sodom bai Gomora hor khamani jagao borok je kham sogya rok tongrokmani no manmani video kisa naidi Everything that's mentioned in the Bible and the story of Sodom and Gomorrah in terms of natural resources and geology and terrain is still here. Hasn't changed very much. Critical element. 그는 성경 속의 초자연적 자원 중 하나로 등장하는 유황은 지금도 이곳의 천연 자원이라고 설명합니다. What do you think that is? I don't know. Some sort of chalk? That's almost pure sulfur. Sulfur? Pure sulfur. Very high quality. Tastes like sulfur. And it's throughout the walls here. It's throughout, not just throughout the walls, it's throughout this whole area. The whole area is full of this stuff. Hey, let's get a couple more of these babies. Okay. And I'll show you what happens to it.
남았죠? Did pretty well. Yeah. 유황 덩어리들로 무엇을 보여주려는 건진 알 수 없지만 점점 어두워지고 있으니 서둘러야겠죠. Pick it up. Let me show you. You know what happens to sulfur when you light it? Well, it lights. Catches fire. Oh. Okay. Okay, that smells. Wait a minute. Yeah, better put it down. That's burning sulfur, otherwise known as brimstone. My whole life, I didn't know what brimstone was. Well, brimstone just means burning stone in sort of medieval English. 또한 유황을 연료로 썼다고 합니다. 하지만 불타는 유황이 하늘에서 떨어졌다는 물리적 증거는 아직까지 발견된 것이 없습니다. So it's another part of the Bible which is remarkably found in the landscape here. Yeah, based on human reality. Huh. Then does that lend credibility to the idea of Sodom and Gomorrah actually happening? Well, it's Okay, जों नुखा रक हा खुरि नाइतुक राय रक जे आरो तंग्रक माने भारत हाइरक सालफार हने हनो बनो मानै सक माने के अमो हाइकेनो हर नि कथर वातै हलं खिखलायै दंस खलायरो तमन हमले बरक बेलाय वाइ जालाय माने बागै के ओ कक रक कबै के बुसकांगो जे खायनाय हमने अबावबो काइतर खायनाय तमन हमले आगेनि कक कबै आं आबनो पुलिस कांसों साका आं साका दे आगेनि लाइ थांजाक नि कक न नायखां के जों सिवो काइतर कबु कबै न तंगो काइतर कबै द तंग लाइ थांजाक नि कक न नों वान सगै नायदि इतिहास रखसावै नायदि नखनो सिनाय काइतर कबै न काइतर कबै आंके अमहाय गतना रक और सुइजा करै और बाइबल करै नाय हाय बनो बाइबल तंगो ताबक जों ओ कक न नायतुगै ओ कक नि मते सुइजाक नि मते न जों आबनो नायतुगै मानो That means abo kabai. Kaitor bo kabai, kaitoni kok bo kabai. Ngamo Bible angka kaitoni kok. Tekasya gotona Genesis 11 ni eko naikenugo kok ferei thangmani Tower of Babel. Nok kusuk tanglai mani. Tamangka no one tui lomani yagulo besa korokta bahazuk korokta Soyjon, nke buhi besai borok all jotawai astejon borok kathangke rungni nokhar mani pore kaitor borong saka thani sengsar ganangei mane airline fishery ni saka haipana borok kok nayawai kaisa jagao adam mane ham sam jafet tak no one besarok kaisa jaga tongoi borok kucu ke nok tangoi kaitano pogani chenglayu kha boni pore generation phainai rok pogani chenglayu kha ke nok kucu ke tangoi chini mungno si sing kucu khlailai sinai hini salayu kha kaitano poglayu kha te un no wani tui lomaro no joto pog thangbayu kha boni generation ulo phainai rok ke kaitor toma saka pro ang porinai ya phango ha ganangei no borok rokni kok rok thansa se te kok thai rok bo thansa ke tomasa Pila sekang agewo joto kok sengsarok kaisasi. Kai to ni kok na yang mani pore borok rok sagni mungno simi kusuk klaini ni wansok laisio aprono kai tor phaye borok ni kok deraroi rok amono Babel Tower omo Iraq o area wo Iraq dokholo klaio okay borok un nok tangoi kucu ke sorgo soglaisinai omo hai kai to ni Kaitor note khululailia nailelia sengno engka angno engka sengno engka omohai okay ageto omohai city kotor city rok tangyawei boundary rok roya angke so bui akromon klaimana omohai klaimana haini bagai borok arok thusake tonglaioi tei kirilailia omohai hapana kaitor samani ke thandi airline sidi okay borok tangoi tongpro kaitor borokni kokno Bezwa kairo paika juda kok bujila liya kaisa bai kaisa geborok tangnani te tanglai malia arono bathagai maroka okay apro janija borok ham sam jafet borok janija thanglaika mane juda digi okay borokni orok borokni hoiteno haina hai airline fika okay arono sawo o borokni kok juda ngai Paimani, juda engpaikya. Ke o jagawo
गोबां मा बरक टुरिस्ट प्लेस टुरिस्ट नायजागनाय हनै सबदान हुसेन बो तांनानै नायखा हायफानो तांनानै आ जराव वान सक माने आ जराव न बो बोथार जाखा हाखर बिसिं माने माने रमै आमेरिका सनबाय जों बोथार जाग माने नुगो गते एसे फरायनाय हाके बरक हाय हनै सालायखा फायदि जों चिनि बागै गामि yung तांलायानो ते नखा जरा कुचुक के नक कुचुक खुंसा तिसालायानो ते चिनि मुं रुलायानो अमो हायके जों हा गोनाङै पिसा पिरिं ओंया तै कुथुम के तंगै मानलायबानो अरत माइसा जै जों हा पिरिं पर इंयावै गायसा जागा कुथुमै तंलायसिनाय अमाय फिया काय दरसावो संसार गोनाङै थानै संसार गोनाङै एरलायै सिरि हायफोनो बरक सावो जों थांसागासो दंलायसिनाय गामियं तांलायसिनाय तै किरिलायलिया हागे तंलायसिनाय थांसागा अंके सागनि मुं कुचुक खालायलायसिनाय निसौ कायतोनि मुं कुचुक लिया सागनि मुं कायतोनि मुं कुचुक उनके से कायतो तंथक जागो कायतो अमन नायो बरक न बनि मुं कुचुक खालायदों हनै ओके बरक उलके बरनि कक बेजुआ माने जुदा खायरबायखा कक बुसु लेलिया कक बारुंदे तांगै दंफ्र इ ड्रफायग्रा दे ओंका तैरग्रय दंखाना का बुजिलायलिया ओंका तांलाय मालिया ओके गरतमा मन आं फरायनाय बरक खरकसा ते खरकसानाव हाय हनै सालायखा फायदि जों इ तागै सगै राग रोलायानो हाके बरक नक तांना बागै इ ते आबनो जराब रना बागै बेलें तै मानखा ओके बरक इ तागदानि आफ्रोनो इ तागदानि चेंलायखा फियाबा बरक तांलाय मालिया अमनो टावर बाबेल ने हा ओके इ ताग जाग्रकनि रको फटो नुबायना ओके तांलाय मालिया ओके उलके याखाय मारलायखा ओके ताबकबो अ फाउंडेशन दंख अमनो गोबां मा बरक तसिं साका गोबां मा बरक आबनो हायने हाय टुरिस्ट प्लेस खालायनानै टुरिस्ट स्पट खालायनानै नायखा हायफाना केबो तांमाया कायतर सबाय मानो ते केबो तिसामाया कायतर अलरेडी साका अबनो ते केबो ता तिसाथों गे लिंग्विस्टिक एक्सपार्ट बो हायने सावो गोरों रो हायने सावो जत कगनो कायसानि रुट माने कायसा यारं तै फायमानि हायने साव जतनि कगनो यारं कायसा गे अबबो गबै ताबक ते कायसा थांलायसिनाय ते कायसा जों इतिहास नायखेनुगो बाइबेलनि मते जेफ्रो आब्राहामनि बोसा सोंसायमाना आइजाकनि बोसा जाकब नि बोसा खरक दक खरक चुकु 12 जन के 12 जन नि बोनो इजराइल दफा के जोसेफ के बुता संबाय फाल रहो जागै बो इजिप्ट सगैखा इजिप्ट नि 430 बছरनि परेवो मसिनो कायतो दागे रहोखा आनि बोसारकनो तो तिखलाय तयफायसिदि नै इनके मसि कायतो दागे जामबाय थांखा मसि कायतो बाय दागे जागै थांखा थांमोन यागुलो 10 ता प्लेग कमा संसा सामं फुनुगै फारो बनकनो याकाय रहोखा इनके याका माने परेवो तैसा हायने हाय फारो राजा रोख्रेफिखा इनके रोख्रेफ्रो बरनि बसकांगो तुइज्लां कचाक आबो 19-20 किलोमीटर नाय वार माने बनो बरक पार माने गोरान तै पार माने इनके अमनो गोबां मा बरनो बिश्वास जामाया आबो असम्भव नि हनो आबर कायतोनि थाने असम्भव दे तंनो कायतर बो बुकुक बायसि नखा असंसार हायुं न स्नामै मानो हनके ननो स्नामै मानो हनके बुफां वाफां न स्नामै मानो हनके ओ तुइज्लां न खागनैखे खांनानै तमा बनि थाने हायरे जदि नों अमनो बिश्वास जामाया हनके कायतो न नों बायके बिश्वास जानाय कायतोनि थाने मंसाफानो मान्या करै बो स्नामानो तारमाने न तुइज्लां कचाक न खागनानै मंसाविया नि थाने बहायनो नों जदि खुरिवो के तैनावै बुकुबाय रांमा खायखा ओंखायनो निनि आतै अम नाय माने तै नखारि पेबिनाय बा खागनै बा अम ननि बातिनि अखाय पेनाय तमाने माले निनि बुकुकनि फान रागमा ओ तैनि साय फानको गे अमनो कायतो जतनि साय स्कटरको संसानो स्नामनाय गे बो खायमानो अम फादि आं फरायनाय हाके मुसि बिनि यागनो तैज्लां फाइसिं फलगै तिसाखा सुब्रायुं हपुंनो सालका बायनि नकबार सिपसारै तैज्लांनि तैनो साका फाइसिं कासारखा तैज्लांनो हाकुं
Keran kelaika te tuirok no khak nei ke khaka. Aro hopung no boyak hake ro hui boni latha no hopung tong ro mani pore wotma o tui khak nei ngai thangka. Ke boro tui keram tui laika. Mosini cinema ro ke nugo serasa khai ke na tui phak nei khamani. Haya Bible sawo hopung ke tui jlang khak nei ngai thangai keran ngai thangka. A kasar tui borok lai mani. Tabok obono sung nainai abok kubuide kubuya. Kabang ma borok o kok no bisa samaya. Omo kubuide ke o tuijlang khak nei ke khakja khare khakjaya kubuide. Jodi khakjagui tongkha ke afro raja o faro raja sababu. Oborok no sung nainai. Nge paidi ma amoni American meteorologist bo proman rojak hani sawo jodi nokbar 74 kilometer per hour ke siwi tongkha ke 12 gonta thagyawi siwi tongkha ke omo tui no khagnei khaimana tui kuthuk no khagnei khaimana nei boro proman rojak ge borok tabok o tui par mane jaga boro jaga oro naide borok je tui par mane aro borok tabok je aro tamana kereng rok aro porikha khai nai rok khai hinai sawo yang bukuthuk haipono je sombo borok apro borok busu 20 লক্ষ ni sai borok kabangku engke yang tui tamanle o hathai tui borok thangai se tei hathai o lenglawi o parangoi engke yang tui par engke simise aro 20 lakh ni sai kabang borok lenglamanai jaga tongo oino tui thangkake aro 20 lakh bathagui lenglamanani moton sombobia engke boro hani bagai kereng rok khai nei sawo je jaga tui borok par engu a jaga tui engka thene engke yang bukuthuk haipana o kesar tui engke thene nei sawo kisa thene ku ke kaitor ayang tui no tlangai borok no par khlaio engke orono khak nei engmane omahai khak nei engka abo 20 hoite 30 lakh borok afro borok boroni population engke aboni proman tamabu tabok naidi manei amorok manei rok unnoti ungruk kai toni kubui kokbo sijagruk age tui bisingrogo camera chalok manai rok krui tui bisingrogo camera tlangai thangmanai rok tui bisingo hawoi nugnai jat soksomaro bo krui haibon tabo omo hairo kabang ma sok faimani yagulo thangai porikha khlainai mekha angke test khlainai mekha angka abo examine khlainai mekha naimani yagulo tabo tama o tuiyo a jaga a area tabo military area si kebo thangmaya haipon permission naima thango a jaga bo tabo borok mankha tamaman korai a jorani a amolni korai garini chakarok mankha tabokni amolnia a amolo je use khaimani je ব্যবহার khlaimani a jagao abo tamaho aro jagana Gulf of Aqaba hnaina or jagao aro jagao o koraini guti sorni aborok mankha kaisa kainiya kabang mankha ke omorok naidi tabok proshno ke aro jagao bahai ke koraini chakarok mane korai guti rok kalai tongmanai a amolni o gotona ingya hangke ke omohai koyekta mankha ke ang video phunungnai Spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Muller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage.
Now, when we have been able to go back and forth with the remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Tien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Tien had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea in accordance with descriptions in the biblical record. And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off. Gasang temanuka kaitor amorognoke Egypt ni soino ba Egypt ni raja beba ke tuyok lagi thibekya haipana Israel roke yokha ke tama pilaskang borok Israel rok par ungmani yagulo tui haine hai amo khengai ropikya ke Israel ni raja soho je aro joto rukprenai ro tuyok lagi thibekya abo proman jeng nugo je korai gari ni guti tabogu aro tongmani manjangmani ge omosimiya omo hairo kwbangma itihas nugo te omorok o amorok omo khaijak pen khaijak rok ko jeng nugo Israel rok age Egypt ni hawo muni khatai ma tongmani proman omo borok art khaimani borok samung ma khaimani muni khatai ma tongmani seleng khatai ma tongmani ye Moses no dagei roka borok no phiok te phione Moses ni leadership te borok yogui phaikya tekaisa sam ang pornai lopungo bo tuijlang kachak no khak nei khe khakha bo aboni kachar tui Israel rok no lai roka haipano bo Pharaoh by bini sengkrak rok no tuijlang kachago suklukha aro chung srai kenugo tui Pharaoh ni soino tei Pharaoh sono ke suklukha haipana Israel roke par ongui thangmankha ke omoni proman chung nukha guti manmani ge bosimiya te kaisa proman ke Egypt ni hawo Egypt ro borok ni raja thikya ke borok sokya phoya nargui tongo raja no tamane mole borok bisas borok omo hai borok ni thani poito borok ni raja angkha Ishor suk borok maneo angka borok ni poito salsa bo thangai basa pinai haini bagai borok mungsak subu sokya hawo phoya borok kaisa mo haike mane phra uide hosinai preserve khai narago tamane bale borok poito khayo salsa thangai basa nai ge omo haina 25 jon raja ni borok ni museum o tongo mo tabok haina Cairo museum thangnai ka borok ni capital ka Cairo ar thangnai ka rongmanai nugnai 25 ta omo hai raja ni busak narakjak khatijak ge aro 25 ta ni bisingo 24 ta no omo hai naike omo hai borok phrai narakjak ka omo hai ke omo haina
sogya bitiro rawi ge haipana tei kaisa angke omohai juda angke tama omone bukuk naini di mukhang khunju rok kwrui rak mo kwrui angke mokor bori rok kwrui phuljaksi angke mukhang bo songkuplang angke baha rok baksa kakjak angke tabuk wan sokjak naiko angke omongkam normal ge borongni rajano borok ishor suksim manai tongo angke subrai yung suksim manai tongo angke sebab boni khunju rakrai raknai haible ge omono tuyo kuluknai kana ulo kofong sapro manmani khunju rok rajak ba amo hai rok kana baha rok kakjak chajak rok kana angke omono u tuyo kuluknai raja ge omobo proman je borok Mosi by Israel dofa borok tuislang kesak parno ongka ge o tuislang khak nei mani abo kubui kok sabo Bible dalaya Bible kubui no ge Bible nang lai buma ba itihas laijak nei kok no ruksai nei kya ke nang abo kubui mannai ge ang tini orono pailai sinai tini seng naikya laijak ni kok ni bising tui na hoi naikya ke obobo seng saimano kaitor kubui nak tongo te Bible ni kaitor angka kethang kaitor ke seng buskango jora rok manpike ba nailinai itihas ni lai buma ni bising tui kaitor boni sakno phunugo bo kubui no kethang kaitor bo kubui kaitor nei ge buskang ni salo buskang ni sesono Israel rokni lai bumano seng nalinai ge ang orono muthaknai ang surinai kethang keplai maya ganang kaito nono khaksang bai hambai rawapa neng sengno chubaka nini neng kubui de tong kurui abono seng seri nalimanka angke pilas kango seng naikya nini snamjak ni bising tui neng borok rokno phunuka neng kubui no tongo neng kethang neng kubui nini kok thai ni bising tui seng nai tongo neng kubui kethang kaitor tamon le nini kok thai ni bising tui neng kabangma proman roi tongo ang omo hai ke snamo seng proman manai ni tongo nokhano bahai ke snamka sungsano bahai ke snamka tabok borok munishoni itihas lai buma bahai ke chengka bonu seng naikya get adam ni simi chengai phaimani aborok bebak no kubui adam by ip tonglang mani iden thaiblong abo kubui get je Sodom Gomora sok samani abo kubui get Noah tui tormani abo kubui te tuislang kesak parang mani aborok beba kubui seng proman manka kaitor nono belai khana hambai tebo buskango seng kabangma laija kokno tebo nangai tongmani kok rongno bo seng nainai afro nang seng tong jengbai tongdi bebak nin thani ya pare subrai ji seng bai suri sana amen okay done